Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru laha ka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya vulavula hi ti-album timbirhi leti hi nga tshembisiwa leswaku ti ta huma eka paseka lembe ra 2024 ku nga album ya Psychology Mabyongo Jimmy's leyi nga thyiwa leswaku ri Timiti, ivi ku va na album ya Hlavu The Gupta leyi nga thyiwa leswaku ri Cerebus Munyu. Se ti-album letiwani vakulukumba lavawani va tshembise leswaku ti ta huma hi paseka, kambe va se tiyisisa kahle leswaku ti ta huma rini siku ra kona. Ha rindzeli ku va hi tatwa leswaku ti-album letiwani ti ta huma hi siku rihi. Se loko hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri Hlavu The Gupta eka album ya yena ya lembe leri nga hundza a tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani The President, a tlhela a tirhisana Khazi na Khazi, ku tlhela ku va na Izimavasa eka Swichayachayani. Leswi na le ka lembe ra 2024 swi nga tiyisisiwa leswaku vanhu lavawani va ta va ri kona. Kasi eka tlhelo ra xiyimbeleri Psychology Mabyongo Jimmy's ku na Dlayanyoka, ivi ku va na Panyasi na Vadawu eka Swichayachayani. Kasi eka lembe leri nga hundza hi ta tsundzuka leswaku album ya Psychology leyi thyiwe leswaku Msila wa Yingwe u yi tirhe xikan'we na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu. Se eka lembe ra 2024 Psychology u tivise leswaku u lava ku tiyimela hi yexe, u karhele ku va a tirha ehansi ka swiyimbeleri swin'wanyana. Hi swi tiva kahle leswaku Psychology u tshame a tirhisana na Dr Joe Shirimani, ivi a tirhisana na Mr Post, a kumeka a ri hansi ka vona. Se sweswiwani u tivise leswaku u lava ku tiyimela hi yexe. Xana hi nga langutela ku cinca eka album ya Psychology ya lembe ra 2024 ke? Hikuva loko hi languta eka Swichayachayani ka ha ri na Panyasi ku va na Vadawu lava ku nga vona va nga tirha album ya yena eka lembe leri nga hundza hi ku ngetelela na DJ Gift. Se loko hi languta eka tlhelo ra Hlavu The Gupta ku na Izimavasa loyi va nga tirha swin'we eka lembe leri nga hundza, kasi ku tlhela ku va na yena Hlavu The Gupta tanihi muhumelerisi. Kambe hi na ku hleketelela leswaku swi nga endleka leswaku Dr Joe Shirimani ku kumeka ku va vona va nga ta kumeka va master album ya Hlavu The Gupta tanihiloko se ku ri na vudyelwana kumbe xana ku ri na vuxaka. Lexi ndzi nga vulaka xona loko hi languta eka tlhelo ra Hlavu The Gupta ni vona ingaku u ta tirhela ku va a tlula album ya lembe leri nga hundza leyi nga fika yi chayiwa kahle swinene. Loko u tsundzuka ku vi na risimu ra 2 leswaku Maxaka leri a ri tiveka swinene tanihi Khazi na Khazi, ri fiki ri tirha kahle swinene. Leswi swi vulaka leswaku Hlavu The Gupta fanekele a tiyisisa leswaku album ya yena yi hundza ya lembe leri nga hundza, leswi nga n'wi vekaka ka xiyimo xa kahle. Kasi loko hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri Psychology Mabyongo Jimmy's a nga ha ri ku tirhisana na xiyimbeleri Mr Post, vanhu vo tala va kombisa leswaku Psychology swi nga endleka swi n'wi tikela hi mhaka ya ku u ta va nga ri ku tirhisana na xiyimbeleri Mr Post, hi mhaka eka album ya lembe leri nga hundza a va pfunana na hi miehleketo ka swin'wanyana. Se hi ku se u ta va karhi a tiyimela ri yexe, van'wani va kombisa leswaku ku nga va na ku ya ehansi, kambe hi ku ya hi yena u kombisa leswaku u ta swi kota ku va a hluleka paseka ya lembe ra 2024 hambiloko a nga tirhi na xin'wana xiyimbeleri kumbe xana a nga tirhi na Mr Post. Xana n'wina mi ri yini ke loko xiyimo xi ri tani? Xana Psychology u ta vuya egengwini kumbe hi ko ku mbombomela ka yena ki? Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaga.